uan аллагақарникуа кисиассули акингилаа ма уутсик акилаармарпа аю hallo инуусиссерутторама ааллартиппоқ исинаарлуариси no Snapchat-serput KNR инуусуссерутторама таанна мисиссуатаарпарпут аллагарсиникуувгут qanumma малиннаасутсиннингаанниит уллумиккут саммисуссаагатсигут интернетсиккут иммақалуунниит аттавеқақатигиттарфинни пимматигинниттарнеқ аама аллату оқаатигалугу ajortisaarisarneq taanna sammisussaavарпут таава интернетсиккут пимматигинниттарнеқ паассиллуарниарлугу инуусуттуник Snapchat-сиккуллу аама аперсуиникуувгут qanoq аққусаарсиманераат иммақалуунниит намминнеқ пимматигинниссиманерсут ajortisaarillutilluunni кисатаантикитсиннагу паасеққаассаварпут интернетсиккут пимматигинниннеруна суусоқ тарнипписсусааник иммиккут ималуни тарнипписсусааник илисимасалик аперсорникууарпут таассумаллу акиссусеқарфигилаассава Cybermobning, det er mobning online, altså via internettet. Og mobning er, når man bliver drillet, og man ikke selv synes, det er sjovt. Det kun er den anden, der synes, det er sjovt. Når det er drillerier, så synes begge to, det er sjovt. Men når det er mobning, så er der kun én, nemlig den, der mobber, der synes, det er sjovt. Og når det foregår online, så har mobbeofferet aldrig fri. Det kan ske døgnet rundt. Man er hele tiden på. Og det gør, at cybermobning virkelig påvirker en person rigtig, rigtig meget. Cybermobning kan være, at man deler nogle billeder, man skriver til nogen. Nogle gange ved man jo ikke, hvem der gør det. Man ved ikke, hvem der har sendt et billede eller skrevet noget om en. Fordi man kan være anonym online, og derfor så kan det være svært at dokumentere. Og man kan få det rigtig svært med at stole på andre mennesker. Ja, des eqqaallatiarparput Snapchat-tikkut apersuinikuulluta pimmatigineqartarneq pillugu imaluuni ajortisaarneqartarneq pillugu akisoqarnikuuoq siulleruna qanu allassimaasa allannikuara oqaatigilaaqqaassavara allattoq kinaassutiminik isertuussimmat taa atia taassangilarput angutaanersoq arnaanersorluunni am oqaatigissangilarput kisiaayin allataa аллангортинникуунгилара таа тусаасаарсин мисигинikuusamma сиуллиит илаат ассимик иккуссанни каммалаатимма исиккора quuяссуаатигигаат кигутиккапинеруллугит таамаалиорермата сооруналими оқарфигаакка писсусаат нуаннаринагу пааситиллугулу qanumisigisimанерлунга атаасиақ саққуммерситсиникууллунга инунник эққарторнеққарлуарами каматторпаалууллутик исиккора нутсакка писсусера ассут quuяссуаатигинеқарлутик ангеоққаама атии аллаат аама илангуннеқартарлутик малуиниарникууара исиккора аннертунертигут малерсорнеқартартоқ таамааккалуарторли аллангортиссиннаангиннакку оқаатситтамааса тигуллуааннартариақартарпакка кеккаак аллаттоқ кинаассутсиминик исертуусисоқ иллеқануми сигиссагалуарпит исиккут киинат пинеқарлуни ajortisаарнеқартут тассам сооруналим аам нуаннаринавиангилаа тассам исиккоқ уна аллаавоқ ила или арлаанни илиусеқарсимагума таа исоринеқарлуни сооруналим ила эққарсаатигиниарнеқарсинаавоқ қаноруна
uanammini aaqqitassaqartunga maqaluunniit kukkusimangikkuma inuttaa kisia isikku taan pillugu kusanaatsumi pissusilersortarna taan soorunalim ingasagilaarpara tassami isikkuni allangortissinnaangila taam isikkoqarpu soorunalim taam nuannarissangilaa taam pineqariluarma Amma ua ingasagilaarpara tassami kakkaak isikkua илларуатигинеқарту саккортуа туллиимак аллаппоқ таан иссуалаассавара мисигиникууара инуит саллуллутик оқаллисигигаанга оқаасеқартиссимасуусаарлунга пивиусуунгитсумик таава Facebook киккут ассинник иккуссигама ассигас тигуллугу мимилиаринеқартоқ саллуллутик оқаасерисиманераккатик аллаллутик тиссисааралутик инуиллу аллаттиилеқаттаарпаат тиссигалугу оқаатигерусунгилара қанеқ аллаққанерсоқ уангааллуни ассут нуаннииммат аниниссара кангугилерпара атуариарниссарлу аама нуаннеруннаарлуни укиоркингуллертаманна пивоқ илуаалланникуунга кисианни сули уллоқартарпунга кангусоққаяаллуга хайя аюусаарнангаяппо таам пинеқарсимана атуариарторниссанилуунни нуаннариуннаарсималлу эққарсаатигилаартарпара уаам илаатигут эққарсаат илассами уанаммина аам социал медиақарпунга ассинил аам сиаммартерисарлунга кися илаатигут эққарсаатигингитсоортарпара сунасиаммартернерлугу наммина налингиннаасутут исигигакку инуи аллаам таамаасиормата кисиамисигисималерпунга эққарсаатигиллуаққаагасса сарис салерлугу сунаана ассеқ сиаммартерига уаам таамат эққарсарпун сооруналим иммақ уанаммина эққарсаатигингисанник ила иноқатига qamун аннерситторсиманерлугу таамаассиманерлунгамита ила киси эққарсаатигиллуақ қаагас саагамик ила таам соорунам аттавеқақатигиттарфинни иноқаммусаккортуумик писсусилерсуутаассиннаасут ассигингитсорпассуусиннааппут уна ила мииммилиаринеқарлуни ассиассиаммартернеқарлуни атаасерлу аллаффигинеқақаттаарлуни аллаа ангеоққаави илангуллугит кися ассигингитсорпассуусиннааппут тарниллуп писсусааник илисимасалик инуусуттуни оқалоқатеқартарпоқ таассумаллу ассерсуутаатусагақарфигиссавагут сиуллэрмик соорлу интернеттиккут пимматигиннит тариаасит ассиингитсусууппат таавалу сунниутай аам сууппат Det er, at man omtaler en person på en bestemt måde, laver en gruppe, hvor man nedgør en person, eller man skriver inde på deres profiler og nedgør dem på deres Instagram, hvor man, altså det er lidt som om, at folk, der sidder bagved et tastatur eller bagved en skærm, ikke rigtig husker, at det er et andet menneske, de rammer. Så rigtig meget mobning foregår jo i dag online, og mange forstår ikke rigtig heller konsekvensen af det, de skriver. Der er mange unge, jeg har talt med, der siger, at det var jo bare ord. De glemmer lidt, fordi de ikke kan se den person, der rammer, hvad det egentlig gør ved et andet menneske. Altså de to hyppigste reaktioner, det er skyld. At man føler, at man er medskyldig i den situation, der er opstået. Man skulle ikke have været det sted. Hvis bare jeg ikke havde snakket med den person, eller måske skulle jeg ikke have delt det billede, eller jeg skulle heller ikke have svaret dem, hvis de skrev grimt til mig, eller sådan noget. Så skyldfølelse er ofte den, man får. Den anden, det er skam. Altså at man føler sig udstillet, at man føler sig gjort forkert. Og vi ved, at unge mennesker jo går rigtig meget op i at føle sig accepteret i forskellige grupper.
De øver sig i at blive deres egen person, så det er meget sårbart for dem, når de bliver udstillet på nettet. Så er der også mange, der oplever en grad af forfølgelsesvanvid, altså virkelig nærmest kigger sig over skulderen og er bekymret for, hvem er ude efter mig, hvem kan jeg stole på, så det rammer også tilliden til andre mennesker, og det kan også ramme den her følelse af at være tryg i det samfund, man vokser op i. Det er meget nødvendigt for vores trivsel, at vi føler os trygge i vores samfund, at vi kan stole på politiet for eksempel, at de gør deres arbejde. Vi kan stole på vores lærere, at de griber ind, når der sker noget retfærdigt, at vores forældre griber ind og beskytter os. Ikke? Så unge mennesker får det meget, meget vanskeligt, men det er forskelligt fra person til person, hvordan de påvirkes af det. Ja, tanni pissusaanik ilisimasalinaapettorlugu inuusuttut akuarineqartutut misiginissartipingaartittarpaat kinaassusertimmi nassаарiniartarpaat taamaammallu uani attaveqaqatigittarfinni Facebook-kikkut Instagram-ikkut Snapchat-ikkut immaqalun Twitter-ikkut kusanangitsumik nittarsaanneqaraangamik sunnerneqangaatiartarput uatastaana ilumorserupperivaqa uaamnammineq sosiaalmedian assin ikkussissalluga ila pinnerusulluga ima assin ikkussillattaasarpuga imaluuni profiilbilleder kusanartinniarsarisarlugu taumisigisimagaangama kusagineqarpallaangitsoq tau akuerineqinngitsut misigilertarpu haaya imma nuannarineqangilaris asserun taan susungaana immin imminu apeqqusarussuartarpuga kisia soorunami aamma sosiaalmediani taanna laikerineq taan annertugami ila inuusuttut uamalugisarpara immineq laikipingaartittarlugit tassami kiap nuannarivaa assera kiap nuannaringilaa assera akuerineqarpuga akuerineqingilanga taakku eqqarsaatigillataasoruussuusarpakka pimmatiginnittarneq imaluunni ajortisaarisarneq tamaavitta meeraagaluaruit imaluun inuusuttuugaluaruit minnerungitsumillu inersimasuugaluaruit pinaversaartissinaavat Vi har i Red Barnet lavet en hjemmeside, som hedder redbarnet.gl eller med radigiortet.gl, hvor der er en fane, hvor der står chat bare nu. Derinde er der råd og vejledning til, hvordan det føles at være udsat for online mobning eller mobning i det hele taget. Hvad man kan gøre for at slette et billede for eksempel. Hvor hurtigt man skal gribe ind. Altså hvad man kan gøre som forælder, hvis ens barn oplever noget online mobning. Altså for det første tror jeg det er vigtigt, at man ikke svarer på en ond besked. Altså at man ikke bliver en del af det, der er dårligt. For det første. Og at man tager et screenshot. At man taler om det til en voksen. En voksen skal gribe ind. De voksne skal jo altså gribe ind og beskytte deres børn og unge. De må ikke sige, at det er bare noget, de unge gør. De skal faktisk sikre barnets, også den unges tryghed. Man kan også sige til sig selv, at mobningen handler ikke om en selv. Det er ikke ens egen skyld. Og mobning handler meget, både online og ikke online, handler meget om utrygge fællesskaber. Altså at der ikke har været voksne inde og skabe et stærkt fællesskab, eller at man ikke har fået styr på det her med indlevelsesevne og empati. Altså man ikke føler ordentligt med andre mennesker, fordi det er noget af det, vi skal arbejde på, der kommer blandt unge. Ikke? Børn og unge i dag, det er, når de er online, skal de huske på, det er andre mennesker, at man stadigvæk taler ordentligt til hinanden, at man stadigvæk behandler hinanden på en god måde, eller behandler andre, som man gerne selv vil behandles. Sladder er jo mobning blandt voksne. Ikke? At man tror, man kan tillade sig at tale grimt om andre mennesker, under dække af, at man er interesseret i andre mennesker. Så vores børn og unge lærer jo hjemmefra,
hvordan det er okay eller ikke okay at omtale andre eller tale til andre. Så jeg tror, de voksne for det første skal kigge lidt på, hvad for en kultur de har i forhold til kommunikation med andre, eller hvordan de opfører sig over for andre. For det andet, hvordan vil de give råd og vejledning til deres børn og unge. Og så husker på, at børn gør ikke, hvad vi siger. Børn gør, hvad vi gør. Det er meget vigtigt at forstå, at børn og unge meget ofte ikke kan stoppe mobning selv. Der er nødt til at være en voksen med inde i billedet, så man er nødt til at betro sig til en voksen, og den voksne skal gribe ind. Altså, der er nogle moralske ting i det her med mobning. Der er også nogle redskaber, den voksne har, som unge mennesker ikke har endnu, til at kunne sætte nogle grænser, irettesætte eller forklare, hvorfor det ikke er i orden. Og jeg tror, at den støtte, som børn og unge kan få hos voksne, er uvurderlig. Så voksne må simpelthen guide og hjælpe børn i forhold til at være tryg online. Bimmatигинеқарсимагуит Red Barnet наггатки аллимут исерсиннааюааннарпутит тассанилу имминут қанор икиорсарсиннаанерлутит паасиссутиссаник мисиссуисиннааллутит Аама SMS-сарсиннаавутит тусаангамут тасса таанан номмоқарпоқ 1899 арлаанник аққусаагақарсимагуит анниссассақаруит тассунга SMS-сарсиннааюааннарпутит аама SMS-сарниангиккуит аама сианерсиннааюааннарпутит тусаангамут таанналу номмоқарпоқ 80 11 80 накасиисариақалиссаагут аама Red Barnet иммақалуунниит меэққат икиортигит видеолиорникууппут никассаасарнеқ перорсааллуарсимангиннэрмик ааллаавеқарсоринеқарсиннаавоқ меэққаттаа исиккортик кинаассусартик сумиунертиллуунниит писсутигалугу никассарнеқартартут исумақартоқарсиннаавоқ никассаасарнерилли суник пеққутеқарнерсут илисиматусартут паасисимаваат меэққат қано атаатсимоориасеқарнерат никассаасарнернут ааллаавиусиннаасарпут инуусугут иммитсиннут аторфиссақартиттуааннарпугут тоққиссисиманиассагатта акуорианеқарлуталу инуусиннааниассагатта инууниарнитсинни иниссисимаффитта инуунерпут илусилертарпаа кинаассусақалерситтарлуталу аятторнеқарниккуллу иннук асорнеқарсиннаасарпоқ атаатсимоортунут пеқатаасутут мисигисиманиссарпут писариақартиттақарпут таманналу никассаасарнэрмут аттуумассутеқақаақ атаатсимоорнеқ тоққиссисиманангиккаангат илаат аллатут атаатсимоориасеқалертарпут тассалу никассарнеқарниссартик пингитсоортиккумаллугу никассаалертарпут аллатут оқаатигалугу никассарнеқарниссамут qununеқ никассаасарнэрмут пеққутаавоқ атаатсимоорфинни қаяннартуни тоққиссисиманангитсунилу акаақатигиннақ амигаатаасарпоқ аллаанеругааннилу никассарнеқарниссақ қаниннерусарпоқ таамааттумик илаат нипангииннарлутик исигиннаартуугиннартарпут налунгиккалуарлугу писоқ эққортулиорнерунгитсоқ илааллу кисимиилерусунгиннамик никассаақатаалертарпут тасса никассаасоқартиллугу меэққат намминнеқ писуунеқ ajorput киналуунниимми никассарнеқарсиннаавоқ никассаасунгорсиннааллунилу меэққамми атаатсиморфиат пинақарпоқ никассаасарнерми акиуиниарлуни периуссиссат питсаанерсаат тассааппут меэққат акаақатигииссиннаанерми паасинниссиннаангортиллугит иккиорниссаат атаатсимоорнермиллу питсаасумик мисигисималерсинниссаат меэққат қаноқ инооқатигиинниссааннут инерсимасутут аққутиссиуссисуссаавутит
meeqqat ataqatigiinnarmik pitsaasumik peqatigissinnaanerinik inunnullu allanut akuerinnillutik pissusilersorsinnaanerinik paasitikkukkit nikassaasaarnermik pitsaaluiniarnermi annertuumik sunnuteqarsinnaaqaatit nikassaasoqartillugu meeqqat qanoq killiliisinnaanersut inersimasut ilinniartitsissutigisinnaavaat nikassaaneq meeqqat ajornartorsiutigaat inersimasulli akisussaaffigalugu Sitaqtagaaranguuvoq kissianni isumaqarpugut tamanussaaффигиннитtuusoq naparnuunap oqarneratuut meqaagaluaruit inuusuttuugaluaruit inersimasuugaluarualluunni Tamangaani quyavugut tulliani takus